дар шаҳру деҳоти Панҷакент ба муносибати 75-мин солгарди шоири халқии Тоҷикистон Камол Насрулло маҳфилҳои адабию фарҳангӣ баргузор шуд. мутобиқи нақшаи маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, мулоқоту суҳбатҳои вакилон дар корхонаҳо, муассиса ва ташкилотҳо идома дорад. аз тарафи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент дар арафаи соли нави мелодӣ бошандагони хона-интернати пиронсолон ва маъюбони шаҳри Панҷакент мавриди ғамхории навбатии идона қарор гирифтанд. бо мақсади пешгирӣ аз фурӯши маҳсулоти хӯроквории бесифат ва ба саломатӣ хатарнок, кормандони маркази ташхиси минтақавии агентии Тоҷик Стандарт дар шаҳри Панҷакент бо соҳибкорону фурӯшандаҳо мулоқоту суҳбатҳои маърифатӣ анҷом доданд. дар заминаи иқдомҳои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент дар ярмаркаи шаҳрӣ фурӯши гӯшт нисбатан арзон ба роҳ монда шуд. охири моҳи декабри соли 2025 ба валодати яке аз шоирони шинохтаи адабиёти муосири тоҷик, шоири халқии Тоҷикистон Камол Насрулло 75 сол пур шуд. ба ин муносибат дар шаҳри Душанбе чорабиниҳои гуногуни адабию фарҳангии хотирмон баргузор гардида аз мақому манзалати Камол Насрулло сухан рафт. бо иқдоми мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент санаи 27 декабри соли 2025 дар шаҳру деҳоти Панҷакент ба ифтихори 75-мин солгарди шоири халқии Тоҷикистон Камол Насрулло силсилаи чорабиниҳои адабию фарҳангӣ баргузор гардиданд. мавриди зикр аст ки субҳи 27 декабри соли 2025 шоир Камол Насрулло ва ҳайати ҳамроҳонаш адибони шинохта, рӯзноманигорон, аҳли фарҳангу ҳунари ҷумҳурии Тоҷикистон ва вилояти Суғдро дар даромадгоҳи шаҳри Панҷакент муовини раиси шаҳр Парвина Нақибӣ ва дигар роҳбарони масъул бо як фараҳу шодмонӣ истиқбол намуданд. дар масъаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 6 ба номи Абдусалом Деҳотӣ деҳаи Ғӯсар, маркази ҷамоати деҳотӣ ба номи устод Лоиқ Шералӣ ба муносибати 75-солагии шоир Камол Насрулло ки дастпарвари ин муассисаи таълимӣ буд, як маҳфили хеле зебои адабию фарҳангӣ баргузор гардид. соҳибҷаш Камол Насрулло ва ҳайати ҳамроҳонашонро аҳли муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 6, хонандагон ва сокинони ҷамоати деҳотӣ ба номи устод Лоиқ Шералӣ бо як фараҳу шодмонӣ ва ифтихор пазироӣ карданд. нахуст соҳибҷаш Камол Насрулло ва ҳайати ҳамроҳонашон бо як намоишгоҳи ҳунарҳои мардумӣ ҷамоати деҳоти Лоиқ Шералӣ дар бинои мактаб шинос гардиданд. дар толори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 6 ба номи Абдусалом Деҳотӣ як барномаи хеле зебои адабию фарҳангӣ бахшида ба 75-солагии Камол Насрулло доир гардид. дар оғоз муовини раиси шаҳри Панҷакент Парвина Нақибӣ пиромони нақшу мақоми
استاد کمال نصرالله در رشد ادبیات معاصر تاجیک سخن گفت و صاحب جشن را با این صحنه فرخنده از نام رئیس شهری پنجکین صمیمانه تبریک و مبارکباد نمود. ضمن سخنرانی های خویش اهل ادب تاجیکستان عطا میرخواجه، عبدالرحمن عبدالمنان، ضیا عبدالله، عبدالله راهنما، آذرخش، اسماعیل ظریفی و دیگر نمایندگان ادبیات معاصر تاجیک درباره کمال نصرالله بهترین اندیشه های خویش را درباره فعالیت ایجادی او بیان کرده شاعر را با این صحنه فرخنده صمیمانه مبارکباد گفتند. محفل اساسی بزرگداشت 75مین سالگرد شاعری خلقی تاجیکستان استاد کمال نصرالله در کاخ فرهنگ منام آهین بابویف شهر پنجکین برگزار گردید. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده، صاحب جشن کمال نصرالله و هیئت همراهانشان را به شهر باستانی پنجکین صمیمانه خیر مقدم گفت. نخست اشتراکچیان این محفل با نمایشگاه سوزنی پنجکین و دیگر هنرهای دستی شهر باستانی پنجکین شناس گردیدند. با آنها اطلاع داده شد که محض توسط سوزنی پنجکین با قرار شورای جهانی هنرمندی و شهر پنجکین مقام بلند افتخاری شهر جهانی هنرمندی داده شد که این نه تنها برای پنجکین باستان بلکه برای اهل فرهنگ و هنری تاجیکستان و مردم ما افتخاری بزرگ می باشد. در تالار کلان کاخی فرهنگ شهر پنجکین محفل ادبی و فرهنگی تحت عنوان رو به محراب وطن با افتخار 75مین سالگرد شاعری خلقی تاجیکستان استاد کمال نصرالله برگزار گردید. نخست از نام رئیس ولایت سوخ، معاون یکم رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رجب احمدزاده و ریاست بخش سعودی اتفاق نویسندگان تاجیکستان دیرکتور کتابخانه مرکزی عمومی به نام تاشخواجه اسیری شهر خوجند بهرام میرسید پیام‌های تبریکی را قرائت کرد. از نام رهبریت ولایت و اهل ادب ولایت سوخت صاحب جشن کمال نصرالله را با 75مین سالگرد مولودشان تبریک و شادباش گفت و اظهار داشت که واقعا کمال نصرالله یکی از شاعران شناخته ادبیات معاصر تاجیک می باشد. رئیس شهر پنجکین عبدالخالق خالقزاده ضمن سخنرانی خویش بار دیگر درباره مقام و منزلت و اشعار پرمضمون استاد کمال نصرالله اندیشه و ملاحظات خویش را ارزیابی کرد و در یک فضای تنتنوی به صاحب جشن جامه زربافت و دیگر سر و لباس خاصه تقدیم کرد و اظهار داشت که واقعا برای مردم پنجکین باستان استاد کمال نصرالله یکی از شاعران شناخته و دوست داشته به شمار می رود. همزمان در این لحظه های خیلی فرح بخش اعلان گردید که از نام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با شاعر خلقی تاجیکستان کمال نصرالله به افتخار 75مین سالگرد مولودش در شهر پنجکین منزل دو حجرگی تقدیم کرده شود و در یک فضای تنتنوی رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده کلید منزل نو را به شاعر کمال نصرالله سپارید. پس از قسم رسمی این چهاربینی در تالار کاخ فرهنگ شهر پنجکین برنامه شیر و شکر با اشتراک اهل ادب، هنر و دیگر نمایندگان ساحه‌های گوناگون جمهوری تاجیکستان و شهر پنجکین برگزار گردید که واقعا آن فراموش ناپذیر بود. از نام اهل ادب شهر باستانی پنجکین
رئیس بخش پنجکندی اتفاق نویسندگان تاجیکستان اسماعیل ظریفی صاحب جشن کمال نصرالله را با سنه 75 سالگی مولودش صمیمانه تبریک و شادباش گفت و به او تحفه اهل ادب شهر پنجکند را تقدیم کرد. وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان میرشکر جلالزاده اوید به شهر محتوای پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مجلس عالی کشور با ساکنان جماعت دهاتی خلیفه حسن دهه کبودسنگ ملاقات دایر نمود. آن را معاون رئیس شهر پنجکند مراد شکورزاده حسنی آغاز بخشید. نخست وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان میرشکر جلالزاده اوید با شرح و توضیح نقطه‌های اساسی پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مجلس عالی مملکت ارائه کرده ابراز اندیشه نموده اوید به سمت‌های اساسی سیاست داخل و خارج کشور هدف‌های استراتژیکی کشور زیر توجه پرزیدنت کشور قرار داشتن ساحه معارف، تندرستی، فرهنگ، اینچنین اوید به بلند برداشتن مقام زنان و جوانان در جامعه، تربیه درست نسل نورس، جلب جوانان به کسب و هنر، رشد ساحه کشاورزی، جلب جوانان به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان سخن گفت. در ادامه سخنرانی‌ها اوید به بلند برداشتن سطح معرفت حقوقی شهروندان، تعلیم و تربیت فرزندان و بیدار ساختن حس مسئولیت شناسی و خویشتن شناسی در زمین آنها، پاس داشتن استقلال دولتی، حفظ ارزش‌های ملی، وحدت و یگانگی، احترام گذاشتن به مقدسات ملی، ترغیب تشویق دستاوردهای زمانی صاحب استقلالی، رعایت حتمی قانون‌های ملی جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر با تعلیم و تربیت کودک، درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان و درباره تربیت و تندرستی جوانان، جلب جوانان به قوه‌های مسلح و دیگر مسائل مبرم اندیشه‌هایش را بیان داشت. رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند مستانه مرادزاده قید نمود که ما در عرفه جشن 35 سالگی استقلال دولتی قرار داریم. سال 2026 سال وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی به افتخار این جشن مقدس و بزرگ ملت اعلان کرده است. ما باید تمام نیروی خویش را به استقبال این سنه باشکوه روانه سازیم. گزارش میسره طلویه و شاهحسین صالحاف. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان همیشه پشتیبان و غمخوری یتیمان، شخصان یکه و تنها و نفرانی برجامانده بوده. منتظم برای تأمینات آنها چاره‌های موثر می‌اندیشد. در برآمد و پیام خویش پیشوای معظم ملت همیشه تاکید می‌کنند که حکومت جمهوری تاجیکستان با مسئله حفظ سلامتی و نگهبانی یتیمان و معیوبان و پیرانسالان و بی‌پرستاران منتظم غمخوری ظاهر کرده. برای بهتر ساختن شرایط اجتماعی آنها تدبیرهای سری وقتی را عملی می‌نمایند. این دستور سپارش‌های سروری دولت را راهبریت مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند سرمشق کاری خود دانسته در عرفه هر عید و ایام به عیادت شخصان یکه و تنها و بی‌پرستاران می‌رود. بخشیده به سال نو میلادی 2026 از طرف مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند برای باشندگان مؤسسه دولتی خانه اینترنت پیرانسالان و معیوبان شهر دستورخوان عیدانه تشکیل کرده شد. معاون رئیس شهر پنجکند پروینه نقیبی کارمندان و باشندگان این مؤسسه اجتماعی را از نام رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده با فرارسی سال نو میلادی تبریک و مبارکباد نموده برایشان تحفه خاطره‌ای را تقدیم نمود. کارمندان و استقامت کنندگان مؤسسه دولتی خانه اینترنت پیرانسالان و معیوبان شهر از چنین توجه و غمخوری‌های همیشگی سروری دولت و مقامات محلی سپاسگزارند. من نوربه سعادت کارمند مؤسسه دولتی خانه اینترنت پیرانسالان و معیوبان در شهر پنجکند میباشم. من از نام خودم از نام کل کارمندان و باشندگان پیش از همه منتداری خودم را و اساسگزار صلح و وحدت پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس شهرمان عبدالخالق خالقزاده میرسانم. منتداری خودم را با کل سرپرستان،
شهروندانی که همیشه در عیادت ما هستند میرسونم. من از نام خودم، از نام کارمندان، از نام باشندگان مردم تاجیکستان را با فرارسی سال نو 2026 تبریک و مبارکباد گفته به همه آنها خانوادگی تنصیحاتی خاطر جمعی خواهانم. بگذار سال 2026 سال پرفیض و پربرکت باشد. дастгириҳои доимии пешвои муаззами миллат роҳбарияти вилояти суғд ва шаҳри панҷакент ба ятимону шахсони яккаву танҳо дар ҳама ҳолатҳо ба ҳукми анъана даромадааст. аз ин рӯ тамоми корхонаву муассиса ва ташкилотҳо саховатмандону хайрхоҳон ин анъанаи некро ҳамарӯза идома медиҳанд. ба гуфти пирони рӯзгордида раҳму шафқат ба ниёзмандон, сила кардани сари ятимону шод кардани дили ранҷурон ва дастгириву нигоҳубини маъюбону камбизоатон як аз хислатҳои азалии мардуми тоҷик ба ҳисоб рафта, аз фарҳангу тамаддуни пурғановати миллати тоҷик сарчашма мегирад. гузаштагони соҳибфарҳанги мо дар осори пурғановати худ дасти ёрӣ дароз намудан ба эҳтиёҷмандонро аз ҷумлаи рисолатҳои ҷавонмардӣ мешуморанд. бошад ки чунин шахсони хайрхоҳу савобҷӯ дар диёри азизамон боз ҳам бештар гардаду ба чунин ашхоси ниёзманд дасти ёрӣ дароз кунанд. гузориши муъиниса Атамуллоева ва Шоҳусайн Солеҳов. مطابق نقشه کارهای ترغیباتی مرکز تشخیص منطقوی агентии тоҷикстандарти шаҳри панҷакент арафаи соли нави милодии 2026 дар бозору фурӯшгоҳҳо мулоқоту суҳбатҳои маърифатӣ бо соҳибкорону фурӯшандаҳо бо маром идома дорад. гурӯҳи таблиғотӣ дар ҳайати мудири шӯъбаи санҷишгоҳи маҳсулоти хӯроквории марказ дилором тошева, сармутахассиси шӯъбаи мазкур Зарина Иркаева, сардори бахши нозироти савдои марказ Шокир Амонқулов, сардори шӯъбаи ба меъёрдарорӣ техникӣ ва стандартонии марказ Алишер Нормаҳмадов, мудири бахши кадр ва ҳуқуқи марказ Манзура Шодиёрова, мутахассиси ин бахш Сайҳуна Норова дар оғози мулоқоту суҳбатҳо ба соҳибкорон, фурӯшандагону шаҳрвандон бо мақсади тарғиби маърифати ҳимояи ҳуқуқҳои истеъмолӣ ҳафтаномаи стандарт варақаҳои иттилоотии тоҷикстандар огоҳ мекунадро тақдим намуда аз онҳо хоҳиш карданд ки бо сабаби ба маротиб зиёд шудани талабот ба маҳсулоти хӯрокворӣ дар арафаи соли нави милодӣ аз фурӯш ва харидории маҳсулоти хӯрокворӣ шубҳанок муҳлати истеъмолиаш гузашта пассифат ва ба саломатӣ хатарнок худдорӣ намоянд. дар ҷараёни ин тадбири таблиғотӣ сардорони шӯъбаву бахшҳои маркази ташхиси минтақавӣ агентии тоҷикстандарт бори дигар таъкид намуданд ки ҳадафи ин тадбирҳо пеш аз ҳама баландбардоштани масъулият ва маърифати соҳибкорон, фурӯшандаҳо ва ҳамзамон истеъмолкунандагон дар самти пешгирӣ аз фурӯш ва харидории маҳсулоти пассифат мебошад ки ба саломатии одамон хатар дорад. мақсади омадани мо аслан барои сифат маҳсулот корхизмат пеш арафаи сол нав валки сифаташ пеш корхизматрасонӣ беҳтарин масъала масъалаи пеш ба ҷашни соли нав ба ҳамон хотир мо корҳои ташвиқоту тарғиботӣ гузаронида истодем ки бояд ки мол маҳсулота худошон нигоҳ кунанд
муддати истеъмолаш гузашта бошад нафурӯшанд, тарозуҳошонро нигоҳ кунанд, нарха нигоҳ кунанд. ҳамзамон дар ҷараёни ин мулоқоту суҳбатҳои маърифатӣ ба харидорон дастур дода шуд ки дар сурати риоя нашудани талаботи стандартҳои давлатӣ шаҳрвандон метавонанд ба маркази ташхиси минтақавии агентии тоҷикстандарт дар шаҳри панҷакен шахсан ва ё ба телефонҳои боварӣ 5668 ва 92 764 34 70 муроҷиат намояданд. мавриди зикр аст ки матни муфассали эълони тоҷикстандарт огоҳ мекунад мунтазам тавассути телевизиони симо ва радиои шаҳри панҷакен ба мардум пешниҳод шудааст ва мо умед мекунем ки сокинони шаҳру деҳоти панҷакен дар ҳамкорӣ бо маркази ташхиси минтақавии агентии тоҷикстандарт ҳуқуқҳои истеъмолии хешро ҳимоя мекунанд. гузориши аббос ҳамроҳзода ва талабшо тошев. дар арафаи соли нави милодии 2026 аз тарафи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри панҷакен боз як иқдом амалӣ гардид. дар даромадгоҳи ярмарка фурӯшгоҳи маркази шаҳр назди соат аз тарафи соҳибкор Мурод Бобошарифов фурӯши гӯшт бо нархи нисбатан арзон яъне 90 сомонӣ ба роҳ монда шуд. чанд нафар харидорон пас аз харидории гӯшт ки нисбат ба нархи бозорҳо арзон буд арзи сипос карданд ва изҳор доштанд ки бигзор ҳамеша аз тарафи мақомоти давлатӣ ва дигар ниҳодҳои назоратӣ дар самти паст кардани нархи маҳсулоти хӯрокворӣ тадбирҳо андешида шавад. бозор арзон неми? арзон на? 90 сомон. Чекатон чӣ хел менам гӯшт арзон шудааст? Mana اینجا 90 تومان. سال 90. ارزانه شده چه؟ 1 کیلو 150 گرم با 25. نه ارزان شده 90. شما طرفدارا؟ ها طرفدار. صاحبکار مراد باباشریفов ба мо иттилоъ дод ки ҳар сол ӯ дар арафаи соли нави милодӣ барои сокинони шаҳру деҳоти панҷакен гӯшти нисбатан арзонро ба фурӯш мебарорад. ҳукумати шаҳри панҷакен бо ёрдами ҳамуно гӯшти арзон кардани имрӯз гӯшт чанд пул 1 кило гӯшт? чанд сомонӣ? 90 сомон гӯшт. 90 сомония? сифати гӯшто чӣ хел? сифаташ кафола мекунад. кафола мекунад? хоб ҳамин дӯкон бо фаъолият мекунад фақат муваққатӣ аст? худо хоҳад фаъолият мекунем. ҳар ситон сол мебурем. нархҳои шумо аз бозор чанд сомонӣ арзон? ана ку бозор ҳар хел ҳар ки фурӯхтост 90 сомон инема. хоб харидоро чӣ хел розӣ? харидоро давом ки бурдост бом дост. Дина буд бо мана омад бозор кидам арда гирифт. яъне ҳамин арзона медорӣ ё бо қимат мекунӣ? медорам худо хоҳад. воқеан ташкили чунин нуқтаҳое ки барои мардум маҳсулоти хӯрокворӣ аз ҷумла гӯштро бо нархҳои нисбатан арзон мефурӯшанд як иқдоми наҷибона аст ва умед мекунем ки дар соли нави милодии 2026 аз тарафи соҳибкорон барои паст кардани нархи маҳсулоти хӯрокворӣ махсусан маҳсулоти гӯштӣ тадбирҳо андешида мешавад. тамошобинони гиромӣ ҳоло бошад мутаваҷҷеҳ бошед ба муроҷиатномаи маркази ташхиси минтақавии агентии тоҷикстандарт дар шаҳри панҷакент. ҳамдиёрони арҷманд бо фароризи иду ҷашнҳои фархунда аз ҷумла таҷлили соли нави милодии 2026 барои омодасозии дастархони идона талабот ва харидории маҳсулоти хӯрокворӣ аз тарафи шаҳрвандон ба маротиб зиёд мегардад. бинобар ин маркази ташхиси минтақавии агентии тоҷикстандарт дар шаҳри панҷакент аз муштариён эҳтиромона хоҳиш менамояд ки ҳангоми харидории тамоми анвои маҳсулоти хӯрокворӣ ҳатман ба сифат, тамға коғази маҳсулот, муҳлати истеҳсолу истеъмол, вазн диққати махсус дода, риояи талаботи болозикр ва дигар муқаррароти қонунии стандартҳои давлатиро аз соҳибкорону фурӯшандагон дархост намоянд.
дар сурати иҷро нашудани талаботи мазкур шаҳрвандон метавонанд барои ҳимояи ҳуқуқҳои истеъмолии худ ба маркази ташхиси минтақавии агентии тоҷикстандарт дар шаҳри панҷакент шахсан ё ба рақамҳои телефонии қабулгоҳ 5668 сардори шӯъбаи масъул 92 764 3470 муроҷиат намоянд. рақамҳои телефонро такрор мекунам: 5668 ва 92 764 3470.